Pagwapo sa radyo, bro. Silid lang. Ano ka raw? Form? Dali, yan. Doon na may ginaubra pa ko. Mo dya? Di, form lang man dya. Di rin ba'y tanan daw pusin? Sus. Ang daw pusin pala lang ginataya sa dahi, Sa dahi nga daw airport. Ay, ano pangitaan ng pamagi? Dayaw ko man. Di sige, pangitaan ng pamagi. Karoon kung paano tama pilapan dyan, mga batang aton nga temperature. Maray ka nung tistaksan daw. Ahay. Di, sige lamang. Later. Ganun ko pag-fill up dyan mo. Pangitaan lang kanong ka pamaagi dyan. Ano ba i-check ko sa akin nga body temperature? Ay naku. Pangitaan ka pamaagi. No. Aha! Alam ko na! Gali ma-check natin ang body temperature. Diya ayo, mangita ta ka pamaagi. Mangita ta ka magamit ta para ma-check ang aton nga body temperature. No. Diyan. Kasyu. Pwede siguro jay. Stingan tabi. Pwede dyan. So, naka-on. Try natin dyan. Wala pati temperature guys. Wala pati temperature ha. So, paano natin gamitin dyan? Kita ma-check ang body temperature. Dyan. Alam na dyan. Sa ear. Sa kilig-kilig power. Zero pa. Zero. Nantawan yung mayad zero pa. Ang balanda, mga 1 minute. Okay, 1 minute. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 2, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, check natin. Napilapan din sa wakas. Ayan, meron nga. Meron nga.
pero guys, meron. Di ba? Kinawara? Diyan meron. Oh? 40 degrees Celsius! 40 degrees Celsius! Oh my gosh. 40 degrees Celsius, guys! Di ba 45 degrees yung normal? Ako. Nilalamig pa ata ako. Kinakabahan. 40 degrees Celsius! 40. Pila pa natin na dyan, guys. 40 degrees Celsius! 40! 40. Ay, salamat. Mayad lang kay may calculator. Ay. Naka-check man ta ka ba di temperature. Pangitaan, galing ka pa maagi ah. Abi nyo siguro, hindi ko kamaan. 1 inch later. Ano? Ha? Naka-check ako rin. Tapos, sundakan check to. Sulat ko rin. Ate, gamit yung calculator yan. Murambal ka pangitaan, pamagi ka no ba eh? Pangitaan mo pamagi. May calculator ko nakita dyan. Ano to yung gamit ko? Wow. May dyan karan yung gamit. Ano nga rin na ka dyan? May mo dyan? Tinggalin niya ba eh? Bakal mo ulit. May ati. Mo dyan? Ginagamit? Lah. Mo dyan? Ano tiyaga mo na kang gabusong? Ano bang test mo tanayo ka pregnancy? Mo dyan? Saan tabi? Digital thermometer gali. Saling kutakan pang-check natin kung pang-check. Okay, mayad dyan may magamit na karon. Hindi ko kung calculator di man gamitin karon. Sige, thank you kid mayad gid. Yo! So ayun guys, yung ating pangatlong episode ng ating review experience vlog. Okay, so all about quarantine measures. Okay, so thank you so much for watching. Bye-bye!